abapasitori b'Ingozi rero barayaze baratubwira bati she tugiye no gushyiraho igikombe, turafise igikombe, nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo she sasa rero mwe b'Abayisilamu ni bite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, kuko hagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakiristu n'Abayisilamu cyangwa abapasitoro n'abashe. Ubumwe tugomba kubushyira mu bikorwa, apana mu majambo. Aba bantu kabaza, abapasitoro, abasoda, abapolisi tube bamwe, tusabire igihugu cyacu. Ibikorwa tugiye kubigisha ibikorwa byinshi, tugiye kubigisha ibyo tuzi Imana dutegetse. Hanyuma icyambere, mbere ko tubigisha ibikorwa tugomba kubigisha gukunda igihugu, kuko udakunze igihugu niyo wakora ibisigaye byose. Udakunda igihugu cyawe wagihemukira. Tugiye kwigisha gukunda igihugu. Gukunda igihugu ndaza kubisigura ariko kubera ko umwanya ari muto, gukunda igihugu nabyo ndi inzobere mu kubyigisha, nibyo ngiye kwigisha. Hanyuma rero ikizokurikiraho ni ugusangira. Ndashimira umukuru w'imbonerakure yahise abashe turagufasha, yahise anyegera ambashe icyo ukeneye cyose bagigukorera muri service. Bivuga yuko tufise abasoda b'igihugu cyacu bagiye kudufasha, tufise abapolisi bagiye gucunga umutekano, tufise abagiye gusaruva n'imbonerakure zacu. Bivuga yuko abantu bari bafise ubwoba, shehe ugiye kugaburira gute ibihumbi 200? Kuko rabe stade y'Ingozi ishobora kuba ifise capacité y'ibihumbi 2 by'abantu. Ndabimenyereye cyane kubera yuko mikoze muri Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, nabikoze mu Nambole Stadium, tugaburira abantu ibihumbi 50. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aribyo bisigura amahoro y'Imana abane namwe mwese. Ku mazina nitwa Alhaji Badru Kisalita, mva mu gihugu cya Uganda. Ndi umuvugabutumwa mpuzamakungu cyane cyane mu bihugu bya Afrika n'ibindi bihugu by'Iburayi nka Maurice. Umuvugabutumwa. Akandi kazi nkora ndi umwinjiniyeri wo kwimba amazi ava ikuzimu. Akandi kazi nkora ni akazi ko kwigisha abantu uko bashobora korora amafi. Mfise ubumenyi bwo kwigisha abantu korora amafi kuko nabyize mu mahanga atandukanye. Turi hano aho turi kugira ngo tubasabe uwari we wese urimo kutubona, tugiye ku gahunda ikomeye cyane, gahunda y'ibirori byo munsi mukuru w'Irayidi Adha w'intama. Uyu munsi urazwi mu gihugu cyose, si ikintu gisha mu gihugu cyacu. Turabizi yuko Abayisilamu bizihiza uyu munsi wa Irayidi babaga intama, impene n'inka winshi cyane. Rero hari gahunda igiye kuba muri stade Gasaka Ingozi kuri uwo munsi w'Irayidi tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo gahunda rero ni gahunda ihoraho menyereye gukora muri iyo stade, kuko buri mwaka niyemeje gukora iyo gahunda yo gusangira n'abandi muri stade Gasaka. Cyane cyane hari abantu bacu b'abaterambere batishoboye, bava ibirometero 10, 12, 7 baraza tugasangira nabo umunsi w'Irayidi. N'abantu bo mu Gatonde, Mivo, Karungura, Gitasi, Robuku, Rizingwe nini. Abo bose birazwi Ingozi. Muri make ni ibintu bisanzwe, nkunze kubakira kagaburira abantu 2,000 ndi njyenyine, kandi bose bakishima bagasubira iwabo. Nahise mvuga ni ibi bintu kubihaye na njyenyine kambisabe n'abandi,
kugira ngo dufashanye iki kintu cy'ibi birori cyo gusangira, dusangire hamwe. Ariko gusangira sicyo kibazo tushaka. Ikintu gikomeye nabonye gikomeye nuko inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, mu gihe muri kumwe abantu barenga 10, 20, 100, nimutatane mutabanje gusaba, kwisabira ko ugasabira abagenzi bawe, ugasabira igihugu cyawe. Gusaba ni itegeko muri Qur'an. Imana iti ud'uni astajib lakum, ngaho munsabe ndabishura, kandi nimwanga kunsaba ndabahana. Ud'uni, munsabe, nimwanga kunsaba ni ibihano bikomeye. Bivuga yuko gusaba ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero kuri iyo programu hari programu ikomeye cyane yo gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano. Ikibazo kirabaza kiti, ese amahoro n'umutekano mu Burundi nabihari? Birahari. Amahoro arahari, umutekano urahari, ariko kubitsimbataza kugira ngo bibandanye birambe ni itegeko kuri twese. Bivuga yuko Imana muri Qur'an iti wala in shakartum la azidannakum, mu gihe muzoshimira mukanshimira ku bikeya mbahaye nziye ndabongera. Bivuga yuko tugiye kubona abantu bagiye kuba benshi, tubavuga ati oya dushobora gusangira sawa, ariko tugiye gukora icyo Imana idutegeka cyo kwisabira ko tufite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye gusabira igihugu, tugiye gusabira twese ubwacu. Buri wese agiye kwisabira ko, ugasabira mugenzi wawe. Muri rusange tugiye gusabira igihugu cyacu amahoro n'umutekano birambe. Hanyuma rero programu iyo ngiyo twatekereje ko nitwayikora twenyine ng'abayisilamu. Twatumiye abapasitoro batandukanye mu nsengero zitandukanye Ingozi, kandi Imana ishimwe barabitwemereye kabisa. Baravuga ati ibintu ukora mu by'ukuri ni byiza, turi tayari. Bityo rero maze kubona yuko n'abatari abayisilamu babyitabiriye, nahise mvuga ni Imana ishimwe, icyo twakora n'abasigaye tubamenyeshe yuko icyo tugiye gukora ni ikintu cyiza kandi ari itegeko kuri bo. Abapastori b'Ingozi rero barayaze, baratubwira bati tugiye no gushyiraho igikombe. Turafise igikombe, nibo bakizanye kinini cyane cyo mubona aho ngaho. Barambaza ngo sasa rero mwe b'abayisilamu nibite? Twebwe turavuga tuti twebwe tugiye kubaha inka nini ikomeye nimudutsinda, kuko hagiye kuba umupira w'amaguru, urukino rw'umupira ruhuza abakristu n'abayisilamu cyangwa abapasitoro n'abashe. Hanyuma rero hari undi mupira wo guhuza abasoda cyangwa abaserikare, intwazangabo n'inyamiramabi, yani abapolisi n'abasoda. Uyu mupira nawo turawufise kuko umwanya urahari. Nyuma y'imikino gahunda ikurikiraho ikomeye cyane ni gahunda yo gusabira igihugu. Buri mupasitoro wese, umupadiri, umuntu wese uvuga Imana bakamumva turamukeneye, kuko atabikoze nabyo ni ikibazo. Twese tugomba kuba turi hamwe mu gusabira igihugu cyacu, kuko igihugu cy'u Burundi kihujwe, kirimo abayisilamu n'abataribo, abakristu n'abataribo. Buri wese turahamagara abantu bose baze muri stade Gasaka. Mu kweza rero ikibazo gikomeye ni gusangira. Gusangira gute horo bikora ku bantu 200, none ugiye kubikora gute? Nahise negera kuri stade Gasaka, inyuma yayo hari inkambi y'abasoda. Babonaga mbikora nje nyine, baravuga ngo tugufashe, kuko nibo bushize nibo bamfashije, barabona ukuntu tubikora. Bahise bavuga ngo igihe cyose nangorana. Uyu ndamushimira ni president wa Association Africa Gastronomique Tanyerera, yaranyegera navuga ngo katugufashe. Navuga ni kabisa, niba mwaje African Gastronomique abantu barabazi, niwe wanjanye ku Dakor w'inkambi yari igisoda Dakor. Arambye ati tumaze iminsi tukubona hano bikora ibi bintu neza, twebwe turi tayari kugufasha
niba ufise izo nka turakwereka aho ugiye kuzibagira, aho ugiye kuzitekera, kandi tunagufasha. Nahise nshimira Imana, ndafukama ndavuga ngo Imana yakiriye ubusabe bwanjye, kuko iki kintu by'ukuri kigomba gukorwa n'abantu bose kubera ko ni itegeko ry'Imana. Hanyuma rero baranyakira neza, hanyuma ndashimira igisoda cy'u Burundi kubera yuko porogaramu yacu bayakiriye neza. Hanyuma hakurikiraho igipolisi, twahise twegera igipolisi, nabo baravuga bati shehe ibintu ukora umutekano turahari, kuko ni porogaramu iraba buri wese, kubera ko n'igihe ugiye kwigisha, kuko barambagije bati ugiye kwigisha iki, nabira ni njyewe icyo mbona kibura ngomba kwigisha abayisilamu n'abatari bo. Tuhuriye ku Burundi, tugiye kwigisha abantu gukunda Uburundi, kuko njyewe Gisarita ndi umugande, ariko nkunda Uburundi apana mu majambo no mu bikorwa, koko ibyo maze gukora mu Burundi bigaragaza ko nkunda Uburundi koko. Nk'ibipompero y'amazi maze gushyira mu gihugu, ibipompero by'amazi ava ikuzimu, ibipompero bigira ku 2,000 nabo dukorana. Maze kutraininga kwigisha abasore kwimba ibinogo metero 50 metero 60 ndio mwisho, bakamanuka ikuzimu bakimba ikinogo kandi bakanacyubaka turondera amazi. Birahari mu gihugu cyose, ingozi ni byinshi, mu Gihanga, za Gihanga V2 V3 V4, ahose muzaki bitoke, ingozi muzamakamba. Ndavuga ni sasa rero icyo kintu dukora kigaragaza gukunda Uburundi. Gukunda Uburundi no gukora imirimo no gukora ibikorwa biteza imbere Uburundi. Nahise ndaba kuri nuza y'u Burundi, derapo y'u Burundi, munsi hari ubumwe. Ndavuga ubumwe tugomba kubushira mu bikorwa apana mu majambo. Aba bantu kabaza, abapastoro, abasoda, abapolisi tube bamwe, tusabira igihugu cyacu. Ibikorwa tugiye kubigisha ibikorwa byinshi, tugiye kubigisha ibyo tuzi Imana dutegetse. Hanyuma mbere ko tubigisha ibikorwa tugomba kubigisha gukunda igihugu, kuko udakunze igihugu niyo wakora ibisigaye byose. Udakunda igihugu cyawe wagihemukira. Tugiye kwigisha gukunda igihugu. Gukunda igihugu ndaza kubisigura, ariko kubera ko manya ari muto, gukunda igihugu nabyo ndi inzobere mu kubyigisha, nibyo ngiye kwigisha. Hanyuma rero ikizokurikiraho ni ugusangira. Ndashimira umukuru w'Imbonerakure, yahise abashe turagufasha, yahise yegera abashe icyo ukeneye cyose bagigukorera muri service. Bivuga yuko tufise abasoda b'igihugu cyacu bagiye kudufasha, tufise abapolisi bagiye gucunga umutekano, tufise abagiye gusaruva n'Imbonerakure zacu. Bivuga yuko abantu bari bafise ubwoba, shehe ugiye kugaburira gute ibihumbi 200, kuko rabe stade y'Ingozi ishobora kuba ifise capacité y'ibihumbi 2 by'abantu. Ndabimenyereye cyane kubera yuko nikoze muri Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, nabikoze mu Nambole Stadium tugaburira abantu ibihumbi 50. Bivuga yuko turi hamwe tugafashanya turabikora neza. Mbaye mbashimiye, amahoro y'Imana abanye namwe.